дивизиона Республики Саха-Якутия по Капсагаю. Он является чемпионом и призером Российской Федерации по вольной борьбе среди мастеров-ветеранов. Полмесяца назад Трепти Халкаев стал бронзовым призером открытого чемпионата Республики Беларусь по вольной борьбе. Jadi kanan lambe ketare, iya akan mustata konturala, ilaha kamnaska, usborka, beri kota lahare, lambe ketare, jorapje, warna tata makastere. Oblik kumus, arwah cepetata, alif biske champion, palois dinigin, jorapje tan, warna tata tan, iltimang koslas namunyak, menyaret cepetata. Iman Turzianam Bedin Kemegar Wakatarga Evropa Anda juga kedarkan ketelagun Bayu dan Dos dan Kaisal Kayap ini awak kena dan potong terlalu dan kayap potong kapsangai kemas dan bolan veteran dan ke Arasia Champion dan biasanya Arasia potong master bola Ikian kapsangai kahkenes potong master terang ya tapi biasa bronze medal sawayawal ibunya semuanya aja sawayunya nasional medal kan kelas wakap sakaya lawan kapsai kan kelas